duce twandaniriza mu Rwanda aho witwa Aimable Karasira Uzaramba yaraye abwiye umucamanza ko adashobora kuburana atunganiwe mu mategeko. Yasabye ko amafaranga ubutungane bwafatiriye buyamusubiza kugira ngo aronke ico ari habamumuranira. Eric Bagirubusa yari ahabereye urubanza. Bwana Aimable Karasira agaragaye mu rukiko ari n'igikapu cy'umukara cyuzuye amadosiye nta mwunganizi mu mategeko yarafite. Umucamanza ukuriye iburanisha yamusabye kugira icyo avuga ku by'amafaranga ye yafatiriwe n'ubushinjacyaha. Ni amafaranga Karasira avuga ko ariyo yagombye kuvamo ikiguzi cy'abamwunganira mu mategeko. Avuga ko aburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bwamuhayeho miliyoni 7 yishyuramo abanyamategeko, ayandi yifashisha mu kumutunga no kwita kuri murumuna we. Ashingiye kubikubiye mu nyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha, Karasira yabwiye urukiko ko amafaranga bigaragara ko yafatiriwe agera muri miliyoni 40. Ayo niyo ubushinjacyaha bavuga ko akomoka ku byaha bumurega. Uregwa yavuze ko ibye byose byafatiriwe no kugera ku mpamyabumenyi ya kaminuza. Bwa mbere mu rukiko Karasira yarondoye akandi kayabo k'amafaranga ari mu mabanki atandukanye avuga ko urwego rw'ubugenzacyaha rwayafatiriye ntirwayashyikiriza ubushinjacyaha. Yavuze ko asaga miliyoni 120 kuko banki irimo menshi ari miliyoni 85. Yavuze ko aya mafaranga ari mayo yakoreye nayo yasigiwe n'ababyeyi. Hanze y'amafaranga yavuze ko n'ibibanza 15 yarazwe n'ababyeyi byafatiriwe, bityo ko ari kwicirwa n'inzara muri gereza yagombye kubigiraho uburenganzira. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyo bwakoze bishingiye ku mategeko. Bwasabye ko Karasira yahitamo kuburana atunganiwe cyangwa agasaba kugenerwa abanyamategeko b'ubuntu, bitaba byakagaragaza abandi yakwishyurira. Yasabye ko ubushinjacyaha bwasobanura impamvu mbere bwamurekuriye amafaranga nyuma bukaza kwisubira. Bwasobanuye ko ibyafatiriwe byose bishingiye ku kuba Karasira atarabashije gusobanura inkomoko yabyo. Bwavuze ko Karasira ashaka kwinjira mu mizi y'urubanza, ashaka gutandukanya amafaranga hatari mu bibazo n'ayavuga ko yarazwe n'ababyeyi. Karasira yibajije niba kuba yarayahawe byashingira ku kuba ubushinjacyaha bwarategekwaga n'umuntu bitiranwa. N'imvugo yazamuye amarangamutima mu rukiko, ubushinjacyaha bukavuga ko atagombye gutebya. Yavuze ko amafaranga aramutse arekuwe yakwishyurira abanyamategeko akanita kuri murumuna we urwaye mu mutwe. Umushinjacyaha akavuga ko uregwa hakurikiranyweho ibyaha bikomeye. Yavuze ko nta bimenyetso bigaragaza ko Karasira yigeze guhabwa ku mafaranga yafatiriwe. Karasira ati nta na kimwe kinteye ubwoba mu byo ndegwa byose. Niba hari umuntu udashobora gutebya muri iki gihugu ni njyewe, kiretse niba mutagira umutima wa kimuntu. Umucamanza yamusabye kwiburanira cyangwa akandika nk'umuntu utishoboye asaba abanyamategeko b'ubuntu. Karasira ati igihugu cya mbere muri Afurika mu kugendera ku mategeko niburaniye kabara gahoma munwa. Avuga ko aramutse ahawe abanyamategeko b'ubuntu nabo atabizera, akibaza impamvu umuntu wakoreye u Rwanda ari mwarimu muri kaminuza bashaka kumufata nk'umukene. Uregwa yasabye igihe gihagije kugira ngo amenye uko yabyitwaramo. Aravuga ko ashobora no gusaba ubufasha mu bagira neza, ariko ko nanone bigoye kuko muri gereza atemerewe na telefone yo guhamagaza nk'abandi banyururu. Humvikanye guterana amagambo akomeye kwa hato na hato hagati y'ubucamanza na Karasira. Umucamanza yavuze ko urubanza rwa Karasira rwadindiye kandi ko rugomba kuva mu nzira. Karasira yamusubije ko ari ufunzwe azi n'ububabare bw'igifungo. Karasira avuga ko muri gereza adafatwa nk'abandi banyarwanda ahubwo afatwa nk'umwanzi w'igihugu. Umucamanza hari amagambo yamye abuza Karasira gukoresha mu rukiko. Ati ntukaze gukina iyo mikino, ntukaze kubwira itangazamakuru aho kuburana, ibindi ntacyo bikumariye, nkugiriye inama waburana urubanza rwawe. Karasira ati kuri nge bizarangira uko bigomba kurangira, mucamanza muzakora ibyo mushaka n'ubundi nta ribi. N'imvugo zarakaje umucamanza ahita asubika. Yasubiyemo inshuro zigera muri 5 ko Karasira yaba afite ubwunganizi yaba atabufite, urubanza ruzaburanishwa ku yindi tariki. Karasira nawe wabonaga ko yaragifite byinshi byo kuvuga. Umucamanza yamubwiye ko nta mpaka ashaka nyuma y'icyemezo yafashe. Umwanditsi yamushyikirije inyandiko mvugo yiburanisha ngo ayishyireho imikono. Karasira arabyanga. Bamwe mu bakurikirana iburanisha ry'uru rubanza bagakeka ko iyi myitwarire ya Karasira yabishingiye ku burwayi bwe bwo mu mutwe amaranye imyaka isaga 20 nk'uko byemejwe n'abaganga batandukanye. Kugeza ubu abanyamategeko barimo Gatera Gashabana batangiye bamwunganira bamaze kwikura mu rubanza bapfa ko Karasira adashobora kubishyura. Ubushinjacyaha burega Karasira ibyaha 6 birimo guhishingiro jenoside, kuyihakana no kuyipfobya ndetse no guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Karasira hakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Ku yandi makuru twaguteguriye, ingabo z'u Rwanda mu ijoro ryo kuwa gatandatu ibyihebe byiyitirira Islam byateza igico. Abapolisi n'ingabo z'u Rwanda bari mu irondo mu karere ka Masimbo wa da Playa mu majyaruguru ya Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Umuyobozi w'akarere ka Masimbo wa da Playa Sergio Cipriano waganiriye na televiziyo ya Mozambique yitwa TVM
kuri uyu munsi cyangwa se kuri wa kabiri yagize ati ahagana mu masaha ya saa 4:15 z'ijoro irondo ry'ingabo z'u Rwanda ryaguye mu gaco kari katezwe n'abaterabwoba. Ibi byaje kuvamo kurasana maze umukobwa umwe ukiri muto ahasiga ubuzima. Abaterabwoba bahise bahunga. Ikinyamakuru cyo muri Mozambique cyavuze ko muri icyo gico ku ngabo z'u Rwanda umukobwa w'imyaka 16 ari we warashwe ahita yitaba Imana. Namakuru kubakomeretse cyangwa abapfuye mu ruhande rw'ingabo z'u Rwanda cyangwa abaterabwoba bikekwa ko itsinda ryateze igico ryari rito rigizwe n'abantu 7 cyangwa 8. Cipriano yavuze ko ibintu byifashe neza kandi inzego z'umutekano za Mozambique ziri maso kugira ngo ibintu bikomeze kugenzurwa. Umuyobozi yabishimangiye agira ati ibintu biratuje, abarobyi bagiye mu nyanja kandi n'abakora akazi k'ubuhinzi bagiye mu mirima yabo. Cipriano yavuze ko bashobora kuba habaye ikindi gitero mu karere ariko amakuru akaba ataremezwa. Yongeye ati abantu bamwe bavuga ko bumvise amasasu ariko nta makuru abyemeza dufite kugeza ubu ngubu. Yagize ati abapolisi barimo kubikoraho. Cipriano yahamagariye abaturage kongera ingufu mu kuba maso no kumenyesha ingabo za Mozambique n'iz'u Rwanda n'urujya n'uruza rwose badashira amakenga. Ku yandi makuru twaguteguriye